Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Sarkar Meghalaya ban Pentri kami ke Meghalaya nagabenta ki kali kamai kalapin mi eka jingbom hun na kaliang ginongnya kali kamai berki arsyaka ki ong bagani karai kelawan klam dadon ganu ke jingya kran pat ba bagi kinhun ki syak ta bet da kani karu kam tri kam thamai ha ga jingya lang berkilat pathai khubor ginong mi khmat jugi sinjuk nongnya kali kila ong ba kim persha eka jingpinan kam ya ka teknologi henry ki persha ek rukam shimrai klam jingya silang Kiong balada ka sarkar ka kwa banwan ra ka rukam trikam ka bathamai ka diban sangap syai ki jing ai jingmut bagi jing e jing ginongnya akali ki batraiman kasni. Kila pen pauru ba ki babun ginongnya akali berki arsha ka kim pat tibha kumno ban penun kam ni ka am kham tam gitu ki ba omju penun kam smartphone ne kim dan ka jing tip ka babiang shaphang ki digital platform. Ki ong balada pen bor ban penun kam ni ka app kham jing hikai ba jing rap kan bu jing e ka kamai ka ji jongki. Kinongnya akali gila pen pauru ke jing sngokya baka app kan wan bun ki kendon thamai ki bala ban kta e kerkom trekam jongki ki ong bagi pait ba kan sa shupenon kam tang daka app kat ba kinongnya ki ba omla ban penon kam ya ka teknologi kindu no ya kalat kamai namar kata kila kentai ru ya ka jing pen bor ban penung kerteng hap ka app khlam da patai sha ya ki kendon ka rukam siu pisa ka jing shangan jing ya tho jing ya kran pat ba data privacy ban mano ban kit kli la dami kinu ki jing e ha ka rukam trekam kila dawai katana transport bakan khot ya baro ki sinjuk nongnya kali ki trai kali berki arsha ka shaka jing ya lang pat ba ban patai bnya ya ka jing thmu jong ka Meghalaya ban pediang du ki jing ai jing mut jing ki pat ba shwaban pentri kampura ya ka ni ka project nagaliang katana transport pan ka jing thmu jong ka jela kalang ban wanra ka state mobility app ban pensuk ya ka jingyo kali jong kinong nit nyongwan ban kentiu ya ka jing shanganing ba ka GPS tracking ban pelong ya ka rukam trekam jong kali kamai ka ba kham shai ba ka ba kham suk ha ka jela ka sarkar kala ongru ba kadang ya kran bar ka sinjuk ba pher halor ka ne ka project will use the app. As it stands, everyone who has to apply for a permit has to come to an aggregator, as the law dictates through the Meghalaya Taxi Aggregator operational rules. So, what would be our role then? Is it just to issue permits? Because we also have like our apps to think about, and we can't operate an aggregator without an application. Actually, it's in the rules, I believe. So, bikin penbor na bikin yang no aki hotel baki wan ainak no iki lokal taksi dari ki turis ki trajela jami tang kata nanti ru ka jingkulu selong kala guna sibun ba mabe yu hajaka bikin round hani selong proksi kira ilek na situ kata dia ngene ki nangta kebaar ya tri prolog ki lokal agregator sampai makin yang kesen ni naga por ni ya dan kata ki trelang tapi tadi kita yang presiden terbak ini kalau tunduk por dari senang di senang nampak si perkat kita minta kalau wei cuci kemudian ini nak por kota ke amba itu akan kentiu di kun semlang sini dari sini kemudian kata ketika dia share by keren itu sendiri ngarai kan kandang kesini lu jenggut nak ada sokar dekat ini kalau gitu bah kanu kenti bah kanwan ka nanti ba yesu jumut lakin siu no e ka ba ya ga e ka bakila penut len dia penut di kata tadi banwar ke keren bat ka balai ka lomba lara kali ka now I believe the invitation was not falsely sent, it was what's coming here. I mean, like after review the presentation I feel like stepping into a tail of a snake, surprising snake. Now, why I'm saying that is like, see, we are abide by the rules. Now, if you heard the news from time to time, that the government of Meghalaya tries to legalize taxi aggregator here in Shillong. Now, we as a youth who are looking for jobs, we are trying to stand on our own feet. Now, after I heard the presentation, it's like the government are trying to stand with us. I hope every member here who are trying to stand in your office. Imagine you are learning your story in this field. So before I have so many a lot of pressure. Before I
I request you to give a clarification. I have a lot of questions by that side. Please, if you can explain us, do you have you checked or not, whether there is any local have tried to do this thing or not? So I request your good office, please give us a clarification before we go further. Because I have checked that out, whatever we did, I think we have the facility. So I request your good office, kindly give us a very honest clarification before we proceed. Zero commission. You said zero commission. I don't see. We ngas pak pembu jingkeli, malabun tadi ki apps gitu lah. Le kiwi company, na kiwi jalan, repair hatu ilanem ban tin chang, ya tu ka apps bawa na kiwi pak jalan. Ban operate proper jalan dan yang akan dijaga, kila ban operate. Jadi kalau semua pada kalau mana kalian so jalan Meghalaya, kita ada license yang ubah dan ubah dokumen. Dengan nama datang kita introduce laka jauh ke app ni orang kena mengibatai mata ke Meghalaya One App, bang ni kita enforcement baru kita penentang benda kan ke Meghalaya One App. Kiwi apps bawa na kiwi jalan. 4 cuma yung license na government of Meghalaya. Tendre hatu kamata pakai baru wata mangarap muncul ni JU saya garap. Dan kita, even though ya gini ki apps bala pembi Nagalia kata di kejat 24/7 lah nega ini rai, gimana ban compete bagi kita. Kajian kadang kita ada Nagalia dengan IC, kalau ban kalau ya ki apps bang dan issue license Nagalia bersih Meghalaya, kumjur kerja ya ke license napa ke district council, kalau autonomous body jangka state domain. Kan kambal ada di kuat nama kami ke apps ke jompi ke bagi nang yalong sama kita bahkan ya semat kan kambal di kang suai di apps dan apa dengan teman selain bahkan ke apps ke jompi ru kan rekam berkunjung apa kat rekam pada kami belum gini di apps dan coba bersupport karena apa ke bahaya nak bentagi di jompi ke tiba kemai. Mencoba kita itu ada ketua professional license, mereka tu kelakon, diminta kimlaban penentang. Nah, sisin bakil launch kan ke app deh, membagi labatai hutan, kita taksi, turis, bagi bike taxi. Lada berapa kita on board dah ni, kinsa enforce baik dah ke app, bad lada kinu kibar kena ni license di operate, kinsa siapa kabar dan kam nak kalian transport department. Bang PE recommendation ke jauh niru, kila atau 0% commission, 0% fares. Kemudian bang kalian serta kila kubur bang kinu charge ke dulu commission, ya kebayar dari bang nanti berarti nongnya kali mo. For Meghalaya. So that's the difference with this app. So this is actually developed exclusively for Meghalaya, for the residents of Meghalaya. Namar ba, hadu umta mene kitoris bawa nabar. Ki yo bayar mon keleng kini ki tourism kabadan jaka baper kan piong ba i ngindan hakano location nek sapu ningi katba kini going na ba bun sien nimjio trip naki kile hi de pi harum tamne kami station ki khayo perslong ne nagai ka daw dagi tourist da ki kali asam tai bobon state undang misni kata ngin idol gong soba da long bala yakni kali bawa na ba Pak, kita parking di sini, kini di hotel kan, kita siang bisa, tenang ta, nak tu kan, ngatai kan kita lebih galak mereka. Kurang pun. On ban is in the matter to the national permit, but we don't look at all India permit, but the permit chunki kembali throughout the country, the legalized state, but don't legalized state. Ia kita ingin melakukan kan, tetapi besar nama boleh ayam saya, boleh pun. Tendre harno no ka apps. Ketika lat ya kamai ya kaji ketika kuno ban ya le ya kiu hal ya ekonomi demi kamu tendre kalau meminta di pressure pengengi kinongnya kali ini kita kali ban bu ya kini ke Meghalaya apps tendre kuno ko pengin pressure di pak nolai naman bagi news ini ka haba ko di pak nolai naman kamtam ni gawa ng baru jela use kita ko ka apps kolong paman hadu ini kisih kami lalu nak kasi government of Meghalaya kan tentu ya bawa kita wan jengok ka ya dari bawa rumah kok setelah ini kita ban use dari ka apps kan saya kelaman
lada kampan pun kata ka kompetitif tengah kare bagan ka asu kan polisi Pak ban pensyai begini jauh dari departemen jungi yin kwa ban penbor jadi try kali le di try bar ban sim ye ke deka ap ke jauh transport departemen ke jeng temu ban penmi ye ke deka ap kalau ban kentiu ye ke yo ke pot ke jauh di try kali ye ke yo ke pot ke jauh di try kali ban ke try bar ban ke song pat ha kamon jauh pi ha ke rai jauh pi pada pi kwa ban sim le di nampak ban sim kami pada mandatory lagi compulsory baru pilih bansin leadership. Just to add to that, kalau kita nak add, kinsa ayu ka publicity kami orang kejeng pensyai pajba, kaba ni pensyai pajba baka nak add ka along live pengilahan book, ikiu. Bagi kita nanti kami pensyai limba ki social media, ki news, ki press release, ki not ki hoardings, ki bahaya, nado na bapi interest na gahalian. Kata ada kau ingat lahat panpen sapiang yang kuas ki pajba. Pengatrai kan social media ki travel sebar jam jela, balik turun kami Uber, Ola, lalu pilih travel sebar jam dari, turun kami Grab, kami kiwi mau dipilih upon which country kau pilih. Kalau ba ketuk app keterikam ha terkeju sisin mengilala turun kami di app jungi kepada yang Meghalaya ba keterikam ha ba feedback ke report ke kipri ting yo limba ke jintre ke jopi ke service ke jopi mungkin ai kiprio kan ketuk kan lara ke confidence kiprio ontang ko jelas di buat baru ban kam turun kam hai ke app ke akhirnya berarti ban kiprio banyo ada di sana hello ke app kali ka jintre kam ke app baru ke feedback ke kiprio kiyo kata kadang responsibility utang ke sarkar ni si PCR ki bayar kabai limba kali kam ba ada turun kam dalam dia le ka badai dia turun kam ada ka buram ni turis ni ki da ka pi yalang bahai ki le ni kari pertemuan chat accessibility ka or buram kita feedback in sanai but kibrio kin selalu encourage na ba ting ka kata makani generation mata ka social media news along so fast ka kibrio ki laban influence very easily kata ka request ke bagi kuat untuk semua apa je siapa dah. Project 24/7 ketika aggregator juga peningkong tu akan jalan. Tinggal datang lagi kali, beliau di penengkam yang dikatakan, harus kita di belakang commercial permit dan private vehicles. Apakah kadai lada tiba pertemuan di belakang permit, the apps kila exist. Local apps kila exist for more than 3.5 years. License tag kila dan di apps. Harga social law. Jika kamu ada fikir pasal ni app kila berkang dalam video, kamu mencari license tag kila berkang dalam video itu kopor. Begini, shua begini, di apps local. No, number 2. Number 3, how to license tag Kipri penyanyi ini telah apply ke license aggregator, telah penyanyi ini di apps tidak bersama telah compete with this illegal company pada Malaysia that exists national law. Kapag COE era and we being subject to that conceal when your license, keep public kena bangun pening we have that permit, and then kejenjang ini yang ini so far we deserve compensation for the 3.5 years of neglect na kaliang jangka state government. Tamat tayo. Kita ni yang banat luar kata. Aku bersyukur.